ho eti die hia kwa ne wo krom ho aba baby a enya mo fe America ha si ye adwuma ne entu ya tax a enke ye atikafo tax no mo di chichiri kuro no eti Ghana fo mo nya aban papa ene wote so mo kama no ntum omo ma mo ho hwen hare mo na papa Hopkins mo mo ma start entu ya tax a omo be ko so di mo atem sa because omo nya ne ma cheap de metumi aka no na wo ayi efe ne se wo se wa broni so so no fo pacha a wo nam ayi baby a wo wiwi abayere no ya bold ya wo so wiwi abayere sa ko pim se wo ani bia se na aka wo se wa bayere se wa pona wo no fo pacha se bini kwasia ba me se afi we ye ne mu be ko boot for boot nka se bi oye ma no ye di ntuma be boy yem ni akọ ma ya me ma no enough is enough ada ya bre ya ye han ye tifie ni ya hwe de mo ye na me se sa boy na wo Germany no sa preko no me se si afuna ankokọ to a me oba mi gina hey na me nye oba yankasa bebre ni ye be kire ni nyansa papa na twindona se no so a wono so so fa ona yo content so awon content profile no ma wie no we kono wie a no hwe ha na wa hwiegu em no wa hwiegu na aye ma no de abona no he hasn't got money to pay anything no grass nkwa no onum coffee he can't even pay his coffee cap misika enti daddy afi we me so mo didi Ghana fo mpanyimfo atam no ye be mo ho ahihye wo mo se me ko Ghana fo ma mo nsole na mo me madam achi ya se ye be didi ye mpanyimfo atam se papa hopes ne monyamfo da hoyi hwe ne yire ho fefefe me hu ne yire kra no ma de he sabato a woti hoyi ahofe dua on kasa bebre na hu oba oda sabato achi a obi abekọ na achi mini oba me na mini no na wo UK me bo a me baby misrao I'm UK no but tell me baby na me wo village so okay na me wo village London na me nyini ye London na me okay asi enti me ka me nu ama no mo fa to mo yam na mo mi support ye nia mema no na Addo onya hwehwe na no bi odi beka my beautiful Rebecca omo di papa na tema na me nsum der ko na Addo wa ye boni be no wa ye boni wa ye no se o ma mo ko school free na America ha kra no me bad girl university otia nothing is free me ba cho mami NDC fo etwa de fuchi wona na di atem me ne kasa bebre o kan sam kire me maturu fo wajai and now you crab a video on so be dia ba na tembi o frame said there ono no e crowd ya no e ohun senye me turu fo ja ba ya obedi na tem ampa obedi aba na tembi enti fuchi ka cham se NDC fo na ma musika na sika nkwa to bi e ma fuchi tie mi asabato na kasa me turu fo asa NDC fo peace no na ma musika na sika nkwa to bi e ma data sika na ma etro uma ba kwa no na ma biem entu waja yeah o say sabato we nua baya so kan me alas Messi ni bi o charge me me catch any praise say ada say me this can be ble no mepe kwan bia ma na tua so tas ansana ba scan saka o say bra ani say wo de na ba dia nyo bia ma na nya wajumu you say yeah how na yenya no in fact say opening hopes media de bia tabato de oni me na na wa me communicator ba me bre in fact wa ba ma me kan kire Ghana communication no o mama ye wo ha no ye nye kapre enso ye bre too much open just information e dia basic analysis ubetia ubefle obia ufre MP we ubefle ayi abronye kwa de wonfa ufre ayi a ye pense untumi a wunya no ufre ayi Mr. ayi Samuel Uku a efon chese
me say including general secretary Africa number na abroko but adia me train say on say yeah wa ha no yeah mu say communication na communicators no yeah ni mind bibia free aban no ho yeah de na ye free we ye hwede aban na ye ne mfaso a ye nya wa brochire ha no ene hye ye me yetimi ye adwuma no say be ye adwuma ba say wo pe empayi I'm sorry omo ye nipa bone fo ebinom me say mo nipa bone ni nti no ye be keke gu Ghana mpanyimfo asum se ene mesin fo nyina no mo je contractor muntua tax ema aban no oh me nua ba asenu abosu yi mama kasa papa me hiti ewia yi me hiti mama kasa ma wuni aba Evelyn Taylor mama kasa kakra na me hiti di omko treaty omko mon treaty me ni kunu wo Ghana no me menka watam kakra papa hopes no program yi sui sa ECOWAS card na mo introduce ma Ghana for no me dia wa ha me ko Ghana ko ya me dia card bi wa chi se ho no mo teta free papa ya dan ya yesie Messi ni ska wa ji ye nyeska ketwa Messi ni nkwaje 15 Ghana can kwa na mi shede hunu mu papa I ba has mo 150 million $15,000 onu kwa workmanship a oje no so me ask me husband busan said so who sika na wo je sa e bag Ghana ska mu a $15,000 but minimum how make me convert it to Ghana ska no me kubusan say ska wo ji a wo di agi contract no are you going to pay tax for Ghana or say no me kubusan carpenter ni say wo so sika wa je no are you going to pay tax for Ghana no Ghana the tax the yentua bibi say na me ko sinti mu jiska nya wo di ni yeshem bottom papa hosting who was out ade yi so me sra me di gato atu mani mo ma mani mre mo start nyine Ghana for na mo ni o mo tax enu ti no mo fuli no se mo yire mo tua tax ene carpenter fo nya mo ntua mason fo betua I sort of fo betua your friends say kaya you or whoever they call themselves no o mo nyina start tua tax na then from then on very respected Ghana for penny for because mama nyama ya fo mama nyama ya fo ama o ekwom ha say America ha ye way e pa ni wo kwemu hwe enu awia bo wa ha anopa snow na ato ama utu ka kra enye ye mentumi ankwa adwuma na mitifie ekro ha de na wa ha tax no mo di chichi kro no Ghana for mo pese mo betua tax ye kwa ka na mo di Ghana for mpanyimfo atam hwe papa hopes ni hwe be men mo nyam 40 ho na yire kra de bi hu na ma de papa hopes yire ho fo mama won say me aba wa hiti there wa hiti ba that's now work no me maka the same thing opening hopes in wa there em say me first time am dey share ni carpenter for Messi for ice water yeah because me Messi ni a o to me foundation kasa no o je 70 million 70 million me bisa no me paso mami kasa me hiti Uni papa Hobson, Miss Slow, Uni aba Evelyn Taylor. Many blessam na me can away. Ya kwa Ghana said to come Montreal, ya Ghana for workers no. Momo starting tax. Now from then or Mubabumo, Mama near my cheap, Mama near my fool. I'm a it's no they don't understand tax no. Me hear the pay slip with Rewa. Majuma me daddy every month biano. Yet me $500 tax tax near free me $500 near it. Ghana Messi ni waka ko ju obi adwuma contract no ntua tax wo ban so a untua school fees aban sa ma obe school aduane di kwa